Bok, zovem se Ivan Stanić. Nadimak mi je Grozni. Živim i treniram u Opatiji, u OFC-u, pod vodstvom Mladena Kranjčića. Nadam se da ćete doći u dvoranu, da će dvorana biti puna i naravno da ćemo mi domaći borci odnijeti pobjedu. O svom protivniku mogu reći, to je jedan Moldavac, imamo je Riko Beonik. Iz pogledanih mečeva na YouTube vidio sam da je udarač, da je beskompromisan borac, da cijelo vrijeme ide naprijed. Znači, borac sličan meni i to samo mogu reći da će to biti jedan dobar i atraktivan meč i teško da taj meč može ići do kraja zadnje runde, to jest do gonga zadnje runde. Što se tiče priprema za ovaj meč mogu reći da sam u stvari da idem iz meča u meč. Praktički zadnji meč sam imao prije 2 tjedna, pa sam napravio jednu kratku pauzu od dan, 2 da se lagano rekuperiram i onda sam odmah počeo sa treningom. Znači, da smo podijelili na 5 tjedana priprema za ovaj meč, s tim da smo prva 2 tjedna krenuli sa jednom općom kondicionalnom spremom, a onda ide tjedan sparinga i onda zadnja 2 tjedna ide finiširanje, fokuseri, šape, tehnika i tako. Spreman sam jako dobro, inače stvarno ja nikad nemam problema što se tiče spreme. Uvijek tijekom cijele godine držim konstantno da sam u treningu i praktički onda samo za meč moram stisnuti 4 do 5 tjedana i finiširati i spremiti se za meč. Eto, nadam se da ću sad isto potvrditi ovu svoju priču i da ću dati dobar meč i odraditi dobar meč i naravno pobijediti pred domaćim publikom, što je najveća pobjeda. A 3 razloga zašto nitko ne bi smio propustiti Opatija Fight Night je zato jer ovakva manifestacija u našem gradu ne događa se baš tako često. Druga stvar, praktički sve su domaći borci, to jest sve su borci iz OFC-a, a treći razlog je zato jer ćemo uz vašu pomoć svi ostvariti pobjede i onda poslije idemo to svi skupa proslaviti i profeštati. Vidimo se na Opatija Fight Night.